Dobro jutro, Rosenheim. Smo redi ali nismo? Mi smo redi, gremo. Gremo, ne? Na cuk pa Minhen. Ja, Ja, kam, na cuk pa Minhen. Ja, gremo. gremo. Okay. Evo, zdaj pa gremo navijati. Dva ena za Slovenijo. 2-1 za Slovenijo. 3-1, to je boljše. Še boljš. Okay. Manj stresa. Pa smo prišla. Lep pozdrav iz Marije Plata. Ajde za Vancouver, Radio Vancouver, Radio Vancouver. Za Radio Vancouver. Let's get started. Oh, that's real good. You've got to get a hold of yourself. Ain't nobody stopping me.
Evo, jutro po zadnji sekundi, ko je bila katastrofalna. Ja, v zadnji sekundi smo dobili gol, pa ne se hecaj. Zdaj pa na cuk pa domov, ne? Tako da, kafe še spijemo, to še spijemo, pa gremo, tako da... Ja, fajn pa je bilo, ja, vzdušje je fenomenalna akustika na Allianz Areni, tako da ne moreš verjeti. Ful glas na vse, mislim, nora. 20.000, ja, tako je. 20.000 Slovencev bilo se vajem, tako res nekaj posebnega. Tako da ja, ok, that's it for the, mislim, za ta video in se vidimo pri naslednji dogodivščini. Dobre. Ciao.